Na velikom finalu realitija Elita 8 pojavio se bivši učesnik Bora Santana. Došao je kako bi pružio podršku aktuelnim takmičarima, ali pred kamerama je otvoreno govorio o svom privatnom životu. Prvi put je javno prokomentarisao razvod od Milice Kemez nakon svega 9 mjeseci braka. Kako kaže, ostvario je sve što je želeo. Otvorio je vikendicu za iznajmljivanje, završio gradnju, ali brak sa Milicom nije opstao. Iako je to, kako priznaje, nešto što se izjalovilo, dodaje da život nikada nije savršen. Bora tvrdi da je razvod konačna odluka. Nije želeo da ulazi u detalje, ali je rekao da su svi njihovi zajednički planovi oko nekretnina sada rešeni. Milici je ostao plac sa temeljom gde je planirana kuća. Iako radovi još nisu završeni, on je na drugom placu sagradio svoju kuću za samo 5 mjeseci. Kaže da postoji mogućnost da jednog dana budu prve komšije. Na pitanje da li je spreman za novu ljubav, Santana je bio jasan. Nije spreman. Ne veruje više u ljubav, ali veruje u sudbinu. Nijedna nova devojka se još nije pojavila. Sa druge strane, Milica Kemez je nakon razlaza istakla da je ne interesuje ništa materijalno. Kako je rekla, sve što su zajedno stekli im vratilo mu je. Njihov zajednički život je bio miran i posvećen. Nije izlazila u grad, bavila se kuvanjem, salonom i bila u svoju sestru i kućići. U emisiji Pitam za druga, Milica je naglasila da se nije udavala iz interesa i da su joj neistinite priče veoma zasmetale. Sve što je bilo njegovo, vratila mu je. Čak i ako postoji određena cifra koju je on više uložio, ona je spremna da i to vrati. Kako kaže, ulagali su podjednako, ali želi da izađe iz braka čista i bez dugova. Ova priča još jednom pokazuje da je za poznate ljubav nije uvek bajka. Nekad se sve sruši i pre nego što stvarno počne.